Makiaria hĩndĩ ĩrĩa mararugũragia tabarĩra ĩno, Murega Faisal ũrĩa nĩ mũthuri wa gavana Kawĩra Mwangaza augĩte tabarĩra ĩno ĩrongoreirie gũtambũrũkĩria guoko gwa tha arĩa ahinyĩrĩrĩku. Nataka kuwatangazia kwamba hii ni operation Okolea Kana Kameru, na operation Okolea Kana Kameru ni mpango ambao sio wa serikali, ni mpango ambao tumetayarisha mimi na nyumba yangu, mimi na Kawĩra Mwangaza pamoja na nyumba yetu. Huu ni mkutano wa kuinua jamii kwa njia tofauti tofauti. Tunawainua kupitia wale wako na talanta, vijana wetu, watoto wetu hawajasaulika kwa operation Okolea. Tunainua pia wakina mama wetu, tunainua wazee nyumbani, na pia tunainua wale ambao ni PWDs. Tabarĩra ĩno ĩgũtwarithio na mbere na mbeca kuma mĩhuko-inĩ yao kĩũmbe na ũteithio wa andũ a wendi mwega, na ndĩrĩ hĩndĩ ĩkũhĩngĩcana na njĩra o yothe na tabarĩra ingĩ cia kaunti. Lakini sisi tumesema hatuna muda wa kupoteza kwa bure kuenda kuchokosana ama kupiga siasa ya bure, siasa nduni. Sisi tunatumia huu mpango peke yake ukiwa ni mpango wa kuinua jamii, na hakuna siasa na hakuna ukozi na hakuna tusi yoyote kwa mkutano yetu. Hii program haina hata shilingi moja ya serikali ya kaunti ya Meru. Hata magari tunayoyatumia ni yetu na kanisa. Kwa hivyo this is purely Okolea program that is funded by our church, that is by the family fellowship, my family and the well wishers. Gavana Kawĩra Mwangaza ongereire atĩ we egũthiĩ na mbere na gũtungatĩra mũingĩ wa Meru na ndegwĩtĩkĩra gwĩkuruhania na ũteti ũtarĩ na ũkũria. Na tuko na program ya kusaidia watu zaidi ya 6,000. Kuna wale tutajengea manyumba, kuna wale tutapeleka shule mbalimbali, kuna wale tutanunulia ng'ombe kadhaa wa kadhaa. Sisi kama familia maya mahanĩkĩte rĩrĩ ũrugarĩ wa ũteti kaunti-inĩ ya Meru wambĩtie gwĩthegea mwahũmwe wa ateti ũgĩũkĩrĩra ũtongoria wa gavana Kawĩra Mwangaza. Ngĩribotera Inooro TV, Gĩtũ wa Maria wa Mũigana.